هالكفتا هاتنا سالا يا 2022 وججن حضرة المسيح ام الحمي مسيحي وخريستيان جهاني بيروسكن تايبتي كردستاني هرشا بارچه كردستاني هيفيا من اواج سالا 2022 سالا اشتي واراميه ب السرانسري جهاني والتايبت السرانسري سوري ودوباره تايبت السرانسري كردستان سوري ببداوي ايش وآزارن ملت سوريا بگشتي وهر ولي ملت كردجي نخاسم الباشور كردستاني يعني كردستان قافني هري ماستر باوج برو سرخبوني برو آزادي ودولت بوني وهر ولي ملت كرد الروج آوای كردستاني جي هي فياما أوا أنو چاره سريك بيدي تنجروشا سوري بگشتيره وكردجي يك حزب يك الوست بن درباري پیشهاتین گل سوریه چه بن کردستان سوریه چه بن هیویا آرامیه خوشیه شادیه سرکتنج ملت خورد خواهد لجنه حمی مسیحیه می روز آوا از پیروز کم به سال 21 که می که سال 22 دا از لجنه حمی مسیحیه الهمی جهانی از پیروز دکم بیسا از دوباره کم نبی حمی هنرمندا ام لجنه و پیروز دکم به هالكفتا سال نو الججنه حضرت مسیح پیروز دکم سال 2022 الحمي خوشك بران فاين مسيحي بيروز كيم بتايبت كردن مين روش آوا اسم دارم دا سالا اميدا به سالا هيديا به سالا سركفتنه ده هنرمند شوان جزيل